Hello guys, video than and kalole leta a tutrum gan video tur hi haircut big khan class day 7 na khan eta umjer chu haircut sari kan zir to tina ni chu chuan life te pokhang galotia haircut class big hi day sari na ani sari na ta haircut sari na ni ta chuan tuntuma kan haircut zir tur hi graduated bob cut ani classic bob ka kanzir zo chia graduated bob kanzir velenga hei malam sei nunglam toy concave te pon ti ni chuan emi haircut bing lo ai life rang rang ko ran ti ta I hair loss chungchang te sam trok chungchang te le thil dang dang te pon ko ran ti ta ka video ten lo lut zel karinga chuan lo lut zel ula chuan tum big haircut big khania chuan inverted bob kan ti boka a line bob cut kan ti boka ni hei graduated bob cut inverted bob a line bob ani chu chuan hei hi sam toy maintain nan le malam sam sei maintain du tan mo khan anin me bi ka chuan sam ngil sa phei ju anin me le zuala sam kirpo anin me thowa sam tam deuh hay sam cha ang jeu chu thol na sat ngai ang chen ta chuan hei concave bob po kan ti ta ani ming hi anga graduated bob inverted bob a line bob concave bob kan tia chuan ta hian diagonal front in section kan langa diagonal back oma diagonal front om boka chuan tuna kan section man tur hi diagonal front in kan la don ne chuan angle hi degree 45 degree angle in kan langa kan cut pop mai don ni chu a section hi a line pon ati thaya a line pon a section a then the a anga san then tur ne velam hetlam diagonal front chuan dinglam diagonal front na kan lak chuan nunglam atanga straight kan chuan a angin alang ta chuan kat zo pokhan anunglam atang kan en chuan e angin akum heta malama kum phaya sei phei ta ni chu 45 degree angle in kan la don ni chuan ta hian 45 degree angle la lak pop popa lak chho char chara kat pop mai tur ani chuan drawing karon ti tel bokonga chuan ka video to hi in log point ni chuan le thain tin zon khonga in like le subscribe ta khamilo ti sakula la sap lo tang khan chuan hemi haircut chi sari kan zir to sam toy kat dan kan zir to classic book mani boka tuna mi hi malam sei ang khang kan zir bokonga ki diagonal front om dan tun sa om dan chuni ta diagonal back chu opposite chin akal phenga diagonal front chu ti zong khin phei ta ni chuan haircut in thiam huna khan I home service the point ti thayanga sum tuak na han athaver sum simani chun a drawing he uluk takin lo en taula tikhian ten drawing kan zekanga 45 degree diagonal front na thenna 45 degree lak pheya kat pop kham ne mai ta ni sathiamang hi note ate khan lo copy anga chuan no save lo da thanga lekin zela atang kai do na chuan hi short bob cut big hi hai classic bob te graduate bob te hi practice na sarangai ema sam sei ler cut pa ngai ai khan a har le zola chuwangin classic bob te kha voice som te practice ta ula graduate bob phei chu voice som ni chong de practice thina ngai ani chu har ema ki occipital bone atang hian ki hetia alan dan turn ta drawing ki ti hian alang 45 degree in ti hian kan potonga ti hian kan cut on phei don mi 45 degree chu on kha ti hian straight line kan katang ti hian ki anung lam sam 45 degree kan po thang dan tur ni ta chuan ki back sam te po ti vek hian ki radial section ya ki diagonal front chun ta ki section ki diagonal ni khimo a front chun ki ti he kan section kan langa chun kan la pheinga section hi an thenanga ti hian chuan sama kan la pheinga step by step in diagonal front kin tian malam sam po khi ti hian malam sam khi nunglama kan po phei po le han malam kha sei ting don ti ani chu ai sei do in du phei chuan in pot thui do le ngan nunglama
tikhan mo I diagonal front vekin chuan ka kha nunglam hi atoyanga in thla cha thimi lai area khi in thla tlanga nunglam chuan atoi bi kanga ki 45 degree khanita chuan hetilai kan bek samte kan chal sam kan crown area te po khi ti hian 45 degree kan la phe kanga straight in kan katanga chuan sam hi kan da thla chenga malama senga nunglam atoi don tinani chu ki ti hian straight cut pop tor ani khi drawing alan dan chuni ta chuan khi tiang hian drawing en pa hian le I damia karon ti phutanga tunami hi chu ka dami pui asama toi to a dami thar le kanga ya chuan nexa mishing pa ngai modela mai cha sam sei pa nga ya karon kat bokanga karon siam lenga graduate bop ka the ka sud vek to a edit chengai to a chuan inset thiam theinan mishing pa ngai sama karon te bok don ani ti khi drawing chun ta ni kitlai hi ngong vel khan da rian tle man set thei nan inset thiam thei dan tur chun hi dar vel khan da tikhian kan la phenga kan kat popang har lo ni practice mun khani meya har lawa tun hen a drawing a hian anung lam atanga lan dan korang ziak velenga inset thiam hi sir zong an eta chun ki nung lam sam ni ta semo ki chuan thi ngong khan ta adar vel khan ya he beng khan ta se nung lam atang kan lan dan ne hi radial section kan thina profile section kan thin le a chuan diagonal front kan la don ani ki radial section kha kazia kan ziak ve re anga chuan profile section nung lam atanga lan dan ani hi chuan ki diagonal front in kan langa a ang pona lang don khi le lam phei ni lam phei hian a angin section hi kan la vekang thathiam em tian a angin tian ki diagonal front chun ta ni le lam kan kat zonga le lam kan la lenga le lam kan kat zonga le lam kan la le teng han ki alan dang he a ania a line bop pokan tian a section pui a line in ki a section ka trend dan chu ki teng hian ni ta ki a angin na lam ki ma profile section tang khan chuan a guideline to kan siamanga a guideline kan nei to chuan a line in kan kat popom edon ni har lawa practice mun khani maya ti ngun khan ni mai kat rengila zir rengila harlo thian ki 45 degree in kapot thla chuan straight cut hetlai kha to yanga achung se yanga 45 degree in cut tor ne thian ki guideline ani ta guideline kan nei to thian 45 degree nia chuan ki thian kan thin sang don ta ni chuan a center ta kan la phenga kan thin ranga chuan kan kat tan don ani atoi to har mai thea kha har na lai tak atoi lai tak kha in practice na ngun chuan ol sam don ani ki a in kan thena diagonal front in chuan ki kan la phea guideline kan ni to chung toi ki guideline kan ne ya chuan kan kat mai don ni ti hian khatia kat khan ni mai ya tin veilam pang hi thren rang lenga le lam lakat lo khai tin ila phei lenga chuan dikhian ila lenga 45 degree in chuan ikatang dikhian ase yaw ki in mu them damia chun mu hara se sampanga karon ti don ani sampanga hi ne model tur hen anwang lu tu hetlam hi chuan mase kamu chun hote te karon ti lang zelanga thian kat khani maya har to lawa ki guideline kan nei to le kat dan tur sectioning kan nei to chuan degree angle po kan set to kha diagonal front 45 degree thena kat khani maya chon le lam hi ti hian kan ti lenga ki e ang dawin kan lak thak ki mo ki ti hian kan la chuan guideline ki achunga toi ki chumi mi khan
khami mil khan 45 degree so ta guideline mil zon cut ani mai son ikat chuak vek chun malam asenga chun kimi ikat chung khian an hnung lam ikat chung le pumpui ikat chung pon an ngo an man hi an kun tur ania kimi area big te po khi an kun nge nga ya ani lo chon haircut adik theilawa ki ti hian ki section chen zo vek huna hian ikat zelanga ikat chuak vek huna achung ho ki langa chung zo amalam po tiang thau hian iti do na ne harlo practice mun khani mai ke 45 degree ni langa ikat le pop me do ne ki ti hian na chuklang kha drawing mi ang khan ma ti khan ani vek do na ki kan zowa chunglam kan tile don ni te han chun tunmi hi chu karon tilrang deuh hlekanga I asei don tu nga tong tam de kha anom lawa ama miang chi khani mai ki ti han kan thren sanga chuan tian kan ti hu deuh hlekanga chuan I guideline ha profile section ni la lenga chuan diagonal front khan I thren le mai don ni tian I thren le a chuan guideline milin kan kat le mai don ki ti hian kan kat lenga adang pot kan kat zelanga harlawa ki guideline ni nei to section 10 dan tu se to degree angle lak dan tu se to ki ti kat vek khan mai le lami zo vele le lam ki ti lenga nga yang chi khian chi khian ni ti lenga ki guideline kan nei to chun asei ho ki kat ani to mai hi graduated bob te kan te concave bob kan te a line bob po kan te chuan inverted po kan te tho ta chuan tinga kat kha ani to mai chuan hemi kan hmalam part side part ki radial part ki po ki a line na lak tho hin chunga tangin ki ti hian a na kalanga ti hian kan chuk thlanga chun hetlam pang ho hi kan da thanga chun a line na kat le diagonal front na kat kha ani le to maya kan line mil kha ni kat le popanga ti hian ani mai ki hian khitlam sam khi nung lama kan pot phei veka ti hian 45 degree chuan ka dai mel khan kat dem hi don ni har lo tuk kan spray hu lenga ti hian ro deuh to dami hi chu sam lem ni chu ro mai ma chuan sing sam pang ai chu ve khat kan su kiam ro har thung ta spray reng teng ai lova ro le spray khan ni me ya kian profile kan na le a ti hian kan zong le dona ti hian 45 degree in diagonal front kan thren lenga ti hian sei hoi kan kat to mai don ne practice mun angai practice mun po le thiam ani mai practice lo chen thiam theilawanga practice reng la voice som te ti la voice som ni te ti la iti tampo le thiam chak ani mai chon hi anal du khop maya anin me du khop maya malam sei nunglam toyang khan ta kitlai sei le deuh leka kat lenga chuan ke nunglam avek kan pot pheya malam sam po nunglam avek kan pot pheya nunglam kan po pheya kan tan khan malam kan thla chuan malam kha sei thong lon ta ani se thiam ka ringa rolaw ani
hei chu asam atoi sa malam po kha toi sa wang khan anung lam I degree angle le section thin dan te han alang chiang thelo ma se sampanga ya katina kha karon siam le dona longa khram ram taula tiang kanan da ngel ta adna an customer po kha kan thut ngel tir to a chuan malam kha ain chen no kan check vele dona ni kan en vele nga adik lo lai finishing ha kan zong don ni malama toy sa wa in dami chu dami thar nei vele karon tele nga malam sei sa hamo nunglam toy malam sei lang thei dan tur khale ani la pon sim pangai ka kat na kha karon siam lenga ngak trang mula he chu dami ani ta dami pakhata yan haircut pasari wa kan zir tonia chon hemi zoyan pixie kan zir lenga graduated bob zo pixie kan ziranga boys katang hima chung zo mi pasam kata kan lut ne dot ni mi pasam kat po chirang sang omani chon ki anung lam kan enanga ki sai big te omem kitlai area big kha 45 degree zo te khian om don ni chu chuan kan endik vela kan zo trepa chun I sampanga ya kata hi chun hei po tiro veka blora ya tingil veka chumi zo finishing hati tur nia ma se hei sam le mani wa han khang rong hati theilowa blora po theilowa round brush ati tingil po theilowa khitra ya sei zo hi kan check zeu ta de hian chuan amalam ki sei sa chuni set hian sei do khana set thaya pase atoi sa wangin chuan ki sir jong tang lan dan chuan anat em hi chuan sampang ai chuni ta se han pot ngil vekanga chuan kan ti kum velang mo anal don lu ka chuan ti hian I kan endik zoya tlema sei zo ha kan endik zoya chuan ti hian haircut thu kan zo ti dan maya ki alandan chuni tan hi damia alandan ta nunglam te sir jong te malam te chuan haircut sisarina graduate bob kan zowa chuan next sa I hemilo I sampanga ya singpanga samkat graduate bob tho ha karon tilenga insit chian theinan chuan ka haircut damia ka thau jong jong hi sampanga original la katna karon tilang vek don boka chu lo ngak ram thinula video thain tin chuan like le subscribe kem notice awula milo share sam bokula chuan face framing siam na te kan laser don ni hey graduate bob inverted bob a line bob concave bob pokan tia diagonal front a line section la turnia 45 degree ya cut tur ani angle hima chuan khadung khan ta se I tum kan haircut chu in zawa in bye bye vek ule